Udah masuk. Oke deh. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Kita panggil teman dulu. Assalamualaikum. Ini pukul 12 malam. Kita mau pergi cari kepiting. Kita ke laut karena airnya surut. Untuk makan malam, makan subuh-subuh. Ini panggil teman dulu. Pinjam pokenya. Ini air sudah turun.
Dik, udah. Gimana? Oh, sebenarnya. Lebaran deh. Nomor borong awal dari pintu jadi pulang. Gimana? Anjir tenang aja juga ya. Je. Apa? Apa aja? Ah, begini terus. Anjir ane tanya. Anjir ane. Begitu gue. Anjir wae. Anjir. Kayaknya aku tak habis Oh, kering. As. Askri mana masuk? Anjir wae. Antur ngane jenenge. Anjir. Ya. Mak batu. Ikri. Boleh tuh deh. Jangan. Jempol lu tapu. Begini dulu. Injer antar apa? Dan pemburu dol. Oh, payah. Ada kayak bakal pasul. Aku kompos. Tak kumpul ngaron kita. Ngali ya? Nih. Terjolo mengan itu. Me teparan. Ini kan kok kahiling terjolo wa. Dalam kan nanti juga luru nanti celo na. Biasa lampu kira lo colo benar. Kira apa biasa. Lampu celo lat terjolo na. Kami terjolo wa. Ay, termakan. Isolasi di kapan ya? Iya, isolasi. Ini lagi baik kebetulan itu. Baru sedikit, guys. Lanjut. Aku tugas. Kita dapat. Kenapa? Kita jalan. Ada mesin ter. Apa nya? Cumi-cumi. Imam. Apa lepas? Lalu ini kita. Dia anu. Hasil tangkapan ASSULO. Walaupun kecil tapi yang penting tidak besar. Nah, sekarang sudah pukul 4 subuh. Tak mau persiapan makan. Ini tadi hasil tangkapan.